filazana, misy vaovao tsara be. En fait, il y a quelques jours, Meiitod, il y a le grand Meiitod, il m'a donné une méthode pour faire de la Meiitod d'une manière méthodique. You serious? Et androany zay partage aminao comment faire de la Meiitod. Zahavy ty vidéo. Salama antsika jiaby, mbola Dada Khely The Producer right here. Ela antsika zay tsy nagnano vidéo na composition. Niany antsika nagnano vidéo na composition fohifohy kely. Ny raha ataontsika niany de tsotra hely. Antsika andeha angala accord amin'ny hirany Meiitod. Igny hirany Meiitod toa igny. Zay mbola tsy naregny, zay mbola tsy nahita, ty zany. Ny accord fotsiny alaintsika fa tsy hagnano reproduction, tsy hagnano remake. Le accord no alaigny namboarina instruit vaovao fa izy type beat Meiitod. Mazava amintsika donc le zavatra. Lasa. Ny étape voalohany zay anaovantsika ny composition dia ny mélodie. It's okay. Alors ny anoizantsika amin'ny étape magnaraka. Anao izy koa mbola nandalo tamin'ny page ty manova abonnement. Zay efa nagnoro amin'ny tragno ndraiky. Dana asaio namagna jiaby invité ny namanareo jiaby. Agnano j'aime ny page mety mahasoa anazy, mety misy raha mi-inspiré anazy agnatin'ny Dada Khely The Producer. Mazava ho azy fa ny étape faharoa dia ny drums na ny batterie na ny dobodoboka ponga. Izy aby jiaby.